Hakane ke video ngin ye pek. Ye ke program jingel akai. UEFA Champions League haka round 16 jong ke second leg. Ngi pedang singong ba ye peki paralog ke baju singong tenan bat ke baju kershan ya kane ke channel na kapor syakapor. Ke jengkerpat ye ke paralog. Ki bompat daban subscribe la tapi singong tenan ye ki video. Hakane ke channel singong ba ban ai jengkershan. Dek ba share like bat kamtam ban subscribe. Ki program jingel akai second leg haka round 16 jong ke Champions League kin longkom ne. Ke Barcelona kanikon persya. Ia ke Benfica shibet kamet hakapor khatwei chipawa manmet hala yeng jong ka Barcelona ka ladon lepa shikol hakakti jongka namat hakachingel kai first leg kalala ban penlem ya ka Benfica da chikol lanon kat ba ke Inter Milan ka badan lepa da art likikol hakakti jongka kan yakon persya ya ka Feyenoord hakapor chibaje chiteng hakapor chiteng semia ke Inter Milan kadon shibon ka jingkerman ban yorong shika quarter final hakane ka Champions League kum joro ke Liverpool ka balio lupa shikol haka jingel lagai jengka first leg kani kon persya ika PSG shibet kamet hakapor chiteng senya hakapor chibaje chiteng halayeng jong ke Liverpool bat ka kan huncung Hurricane kata ka Bayern Munich ka badan lepa lai telikikol haka jingel lagai first leg kum ta kani kon persya ika Leverkusen halayeng jong ke Leverkusen haka nehi keju kapor kata kapor chibaje chiteng hakapor chiteng senya kini kedai ki program jingel akai second leg haka round 16 jong ke Champions League ki paralog Nongkyrshan jong ke neka channel yano Nongkyrshan na peneng kini ki klub ki ban saya kon persya shibet kamet bat kum joro hakapor chiteng senya Hato ka klub ka Nongkyrshan pi tharai kumno kala an em ban yorum shika quarter final haka neka Champions League jong manta usnem sepen pawi ki jing perkhat jong pi haki comment section Kublai shibon ya piki baju kershan ya kane ke channel nakapor syakapor ngin skendopat hakawai ke video kublai shibon